Check ditaba tša Sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. Do not give up in pursuing a better future for yourselves. Ka naga e keteka letšatši la baswa, motlatšamopresidente Paul Mashatile o ipileditše go baswa go šomiša dipoledišano tša setšhaba ka Phatho le nyaga go šogana le pharela ya tlhokego ya mešomo. If needs be, we will deploy a third team to come into the province by Wednesday and Thursday. Palo ya mahu e tlhatlogetše go masomesenyane mafuleng a beke e fetilego a ka Eastern Cape gomme bontši bja ditopo di šetše di lokolotšwe go ba malapa bakeng sa poloko. Balaodi bja maphodisa Israel ba re diswantšho tša CCTV di gatišitše motsotso wa go thuntšhwa ga dithutupi ka Petah Tikva ka Israel fa go tlhokagetšego batho ba bararo. Thobela ke nkgadimeng ke kana nako ya go solela ditaba ke yona ye gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Mpho Teme. Motlatšamopresidente Paul Mashatile o ipileditše go baswa go tšea sebaka se go tsenela dipoledišano tša setšhaba tšeo di tlago go thoma ka la 15 kgweding ya Phatho le nyaga. Mashatile o be a bolela meketekong ya lehono fa go be go gopola baswa ba 1976. Moletlo wong o be o swaretšwe ka Potchefstroom ka North West moo palo ya baswa bao ba tlhokago mešomo e le go godimo kudu ka nageng. Afrika Borwa e gopola le go hlompha letšatši la baswa mengwaga ye 40 ya go feta. Ka la 16 ka kgwedi ya Ngwatobošego, baswa ba ngwaga wa 1976 ba ile ba lwa kgahlanong le mmušo wa kgethollo. Pharela ye kgolo yeo ba bego ba elwa le yona ke thuto yeo e bego e rulaganyeditšwe batho baso kudu-kudu go tsebagatša le go gapeletša gore leleme la Afrikaans le šomišwe semmušo go dithuto ka moka. Go sa le bjalo go swana le baswa ba ngwaga wa 1976, baswa ba nako ya bjale ba lebane le ditlhotlho tša mehla ya demokrasi tšeo di sa swanego le tša baswa ba 1976. To the youth of our country, do not give up in pursuing a better future for yourselves and a better future for our country. Your voice, your ideas, and your energy are the fuel that will definitely build this country. Motlatšapresidente o re le ge mmušo o dumela mathata a baswa, taba ya go fedišwa ga ditlhotlho tša baswa ga se a swanela fela go ba ya boiphedišo eupša e swanetše gape go ba yeo e sepedišanago le boitshwaro. This is more than just an economic issue. It is a moral emergency. It affects our whole society. Ka la bohlano sehlopha tšhomo se boletše gore naga e tla šomiša diranta tše dimilione tše 700 e fela ba ile ba gogela morago taba ya mašeleng. Go sa le bjalo pele ga moletlo o mogolo, motlatšamopresidente Paul Mashatile o file sekolo sa sekondari sa Promosa lefelo la maemo la dipapadi. Go sa le bjalo baetapele ba mekgatlo ya dipolotiki ba tlhwele ba gopola letšatši le la baswa dikarolong tša go fapafapana ka nageng. EFF re tlala ya lotsogo kgaoga go thopaliswa thego ya bakgethi ka KwaZulu-Natal. Moletlo wa lenyaga wa EFF wa letšatši la baswa o tla kgabagareng yeo mokgatlo o leka go buša thego ya bakgethi go lebeletše dikgetho tša selegae. Molaetšeng wa gagwe Malema o re baswa ba swanela ke go lwela naga ye le go lwela thuto ya maleba. You, the youth of today, must say we want to be like the 1976 generation and fight for our country and fight for the youth and fight for the rights of young people. Those who fought in 1976 said they don't want Africans to be taught or to be imposed on them. And they've successfully fought and won. We must say we want free education now, we want Wi-Fi now, we want food at schools now, we want teachers who are going to teach our children and who are not going to rape our children.
ka go le lengwe mokgatlo wa AFP le ona o bo swere moketeko wa letšatši la baswa ka mabaleng a Mangosuthu University of Technology ka KwaZulu-Natal. Moetapele wa AFP Velingosini Hlabisa o re mokgatlo wa gabo ya go lwantšhana le tlhokego ya mešomo go baswa ka go hloma molaokakanywa wa go bitšwa Private Members Bill o nepilego go laola go thwalwa ga badudi ba dinaga di šele. Hlabisa o tlaleditše ka la gore badudi ba dinaga di šele bao ba senago le bokgoni ga ba nyakege ka mono nageng. Employment is given to illegal foreign nationals. This is what we are going to fight against in your name, as we promised it during our election manifesto last year. Ka Limpopo moetapele wa Bosa Musimaimane o gateletse gore baswa ba Afrika Borwa kudu ba dinaga magaeng ba swanela ke go fiwa ditlabelwa tša maleba tša science le technology go bala go fiwa thutwana ka ga mahlale le maletlana a sebjalebjale a tšhomišo ya technology. Maimane o be a bolela le badudi ka go keteka letšatši la baswa ka holong ya sekolo sa bana ba thari ka sebaeng ka tlenyana ga Polokwane gona Limpopo. Let's put robotics, let's put computer labs in schools so that our young people are not limited by geography. They can be citizens of the world by being on the internet and compete. Moetapele wa DA John Steenhuisen o boletše ge mmušo o swanela ke go dira go tletše seatla go godiša menyetla ya baswa kudu go tša ekonomi. Mokgatlo o bo swere moketeko wa letšatši la baswa ka motsaneng wa Mahushu ka provinseng ya Mpumalanga. The unemployment rate in the Western Cape is 20 points lower than the rest of the country. That shows with the right government interventions, the right policies, and using the right levers of the economy, we can move this economy from a stagnant, job-shedding economy into an economy that's creating opportunity and jobs for the youth. Ge le moetapele wa Mkhondo wesizwe Jacob Zuma o re baswa ba Afrika Borwa ba swanela ke go emela naga ye le maphelo a bona kgatlhegelong ya lefase la Afrika Borwa. Zuma o fane ka polelo moletlong wa go keteka letšatši la baswa ka Claremont borwa bja Durban ka KwaZulu-Natal. Today I can say without hesitation that the youth of this country is on the road to liberate this country. And it is you, all of you. Madume ga fele re a lotšha re tšwela pele go potšišo ya rena ya letšatši re rile bjale ka ge naga e hlwele e keteka letšatši la baswa na o bona mmušo o ka šomiša kgwedi ya baswa bjang go ba tlhatlola ditlhotlhong tšeo ba tšwelago pele go itemogela tšona. Maikutlo ka WhatsApp ke ao. le kgono go ketekwa letšatši la baswa ditlhotlho tše baswa ba lebanego natšo ke bosenyi le tšhomišompe ya diokobatši gote le madila. Se se swanela ke go fedišwa. Sa mathomo mmušo o tlhoka go tlhola dibaka tša mešomo ya baswa. Sa bobedi ke gore go rute go tlhoma dikgwebo. Sa botlhokwa kudu ke gore malapa a bona a swanela ke go ba thekga ka baka la ditlaišego tšeo ba lebanego natšo tšatši ka tšatši. puso ya rona ntho e rulang e tshwenyang ke bonnohenwehe ha ba ka nna le nnete in terms of bo di-finances tsa rona le mesebetsi e ka nna teng. Jwale ka re le kgwedi ya baswa mmušo o swantse o maatlafatša baswa ka go ba hlolla baka tša mešomo go ba lehloba boroko mo basweng ba rena ke taba hlokego ya mešomo. Jwale mmušo o swantse o dile go tletse seatla gore ba netefatša gore ba hlolla baswa ba naga rena Afrika Borwa dibaka tša mešomo. Ka mehla re leboga maikutlo ge re gatela pele gabe a lepalo ya mahu e tlhatlogetše go masomesenyane ka tikologong ya Mthatha yeo e amilego gampe ke mafula ka Eastern Cape. Mmušo wa province o re batho ba masometshela ke batho ba setlhabelo ba bagolo mo lapalo ye nngwe e akaretša bana. Ditopo tše masomeseswai di šetše di hlathilwe gomme tše masomešupašupa di šetše di lokolotšwe go ya go ba malapa. Go sa le bjalo tonakgolo goba ke re tona ya tlhabollo ya leago Sisisi Tolashe o re ba ya go netefatša gore a go be le botšhomišo bošaedi ya mašaleng ge ba katana le go thuša batho ba setlhabelo. Re tla 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 go thuša batho ba setlhabelo. Re t
ba bangwe ba malapa ba tšwela pele go tlhatha ditopo tša magagabobona ka bolota bahung ba selegae. Ditirelo tša thušo go tšwa mekgatlong ya leago le tšona di abelwa batšwasehlabelo bao ba amilego ke mafula. Ba na le kholofelo ya gore mmušo o tla ba abela dintlo mafelong ao a bolokegilego. Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngeyona ndlela ingumangaliso andiyazi noba mandithini. My heart is very painful. I don't know what to do because I'm not working. Our government says if you are over 35, you can't get employed. I don't know the kind of life I will live. I don't know where I will try to get a job. We even think of selling our bodies so that we can feed our children. Lesolo la go nyakana le batšwasehlabelo ba bangwe ba mafula le sa tsene fase. Our search and rescue teams are still being intensified. We do know the first group left today, but we still have the team, the second group, the team from Limpopo here. If needs be, we will deploy a third team to come into the province by Wednesday and Thursday. The today and tomorrow is crucial in terms of search and recovery. Go gateletše gore tšhomišo ya mašeleng a kimollo e tla bewa leihlo. In the center of this, we all agreed that we must bring our internal audit committees so that as we spend, they can assist and look closer whether we are spent accordingly. We spend accordingly. If there's a need to redirect anything, that decision must be taken and informed, because we don't want to sit like it was the case with COVID, with fruitless and wasteful expenditure. Go letetše gore go sware tirelo ya segopotšo sa batšwasehlabelo ba mafula ka Labone. Seemo se okobetše ka morago ga tiragalo ye šoro ya mothuntšano wo o fetilego ka maphelo a baswa ba bararo mo mafelong a beke ka Eldorado Park ka borwa ba Johannesburg. Go ya ka dipego, banna ba bararo bao ba bego ba sepela ka sefatanaga se sešweu sa mohuta wa Audi ba thuntšitše sehlopha sa banna ba senyane bao ba bego ba eme ka ntle ga moago wa borapedi. Motšwasehlabelo wa bone o bakwa le badimo bookelong ka morago ga go itemogela dikgobalo tše šoro mothuntšanong oo. Seo se hlohleleditšego tiragalo ye ga se tsejwe mo sebakeng se. Badudi ba leka go lebala tiragalo ya mothuntšo o tlogilego ka batho ba bararo mafelo a beke ye. Ge le baswa ba Eldorado Park ba bolela gore ga ba bone mogolo wa go keteka letšatši le la lehono la baswa. As a youth, I don't even feel like enjoying this day because we lost too many brothers. Mmago yo mongwe wa bahlaselwa o anegetše ba SABC ka ga poledišano e a bilego le yona le bao go thwego ke bahlasedi. I was threatened with my child's life on Monday, like last week Monday. This one of the first gun boys called me and told me that my child is gonna die, they're gonna kill him. And I went and I told him, you can't threaten me with my child's life. How can you be so cruel and tell me that you're gonna kill my son, he's gonna be killed? Wila lehlagelo ke morwago e lego ngwana a nnoši nakong ya tlhaselo. I'm so broken, I can't even say anything else, but it's sad, it's everything. I can't even express how painful I feel inside. Maphodisa a ipiletša go mongwe le mongwe ka bago le tshedimošo ka ga tiragalo yeo e tlhagile gore a ikgokaganye le bona. Ga bjale ga go a swerwego. Sehlopha sa boraro sa mašole a Afrika Borwa a wa lego mollanong la go bušwa ka monageng go tšwa DRC a gorogile mathapemeng a lehono ka boemafofaneng bja boditšhabatšhaba bja Bramfisher ka Bloemfontein Free State. Mašole a makgolo a mabedi le masomepedi ba bušwa gae ka diripa morago ga go tšwa lefelong leo e be ba lego go lona lesolong la go tlhola khutšo ka DRC. Mašole a tla tsentšhwa lenaneong la go lekola lephelo le monagano magareng ga tše dingwe. SADC le dinaga tše dingwe go tšwa bohlabela bja Afrika ba tšere sephetho sa go gogela morago mašole ka moka go tšwa DRC go tla go thoma dipoledišano tša go tlhola khutšo. Sehlopha se sengwe sa mašole se tla goroga go sasa. Pataolo ya maphodisa ka Israel ba gatišitše tlhaselo ya mesebe ya ntwa ka Petah Tikva, Israel ka mošupologo fao batho ba bararo ba lobilwego. Lefelo leo le tiišeleditšwe ka go tswalanya meago, magora le ditsela ka diswantšho tša tikologong yeo le letšatšikgwedi leo le netefaditšego ke kgatišo yeo. Tlhaselo ye e be le karolo ya tlhaselo kgolo ya Iran ya masebe ya ntwa ka ditoropong tše mmalwa tša Israel go balwa le Tel Aviv le Haifa, fao batho ba ba seswai ba bolailego le go gobatša ba go feta lekgolo. Go begwa tlhaselo ye e le ya go itefeletša ya magato a Israel ya sešole.
go le bjalo ditlhaselo tša Israel ka Iran di fetile ka batho ba 224 go ya le ka bahlankedi ba maphelo ka Iran. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka go kgatha tema gona. Batlhopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo go SABC 2 le lehae go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso go šogofetše. Shalom. ka morago taba tša letšatši mogadi wa SABC Madumeši go tša boso re bona gabotse bošome le kgono mare wa pharapharile ka dikarolong tša ka borwa a tliša kgonagalo tše di botse tša dipula di ka dile gabotse ka dikarolong tša ka Cape Town magašo ga re ka dikarolong tša re tlhokomeleng la ka moswane re bona lephutla maotonya le kgojana ka lewatleng le tla tlhasela gabotsena fela le kgeregela gona ka dikarolong tša ka Cape Town la tliša kgonagalo tše di botse tša dipula ka dikarolong tša ka Cape Town bjalo go fitlhabela ka kapa botlhabela magašo ga re le ka dikarolong tšeo a re tlhokomeleng gabotsena mo diseleng tsa rena tša ka Afrika Borwa ba tiro tša boso ba re laetša gabotse magašo ra tlhokomeleng re ka ba le semo seo se tlhafilego sa lewatle ka dikarolong tša ka borwa ka lewatleng ge re etela ka dikarolong tšeo go ba re ba ditlhapi a re tlhokomeleng ka dikarolong tšeo magašo ge re ya go kgate temperature re thoma gabotsenyana fela ka dikarolong tša ka Gauteng di laetša gabotsenyana fela di fodile re go lebetše le ka bo Johannesburg gona re le ka bo Soweto le ka bo Springs go fitlhabela ka bo Vanderbilt Park le bo Vereeniging bjalo ka bo Bronkhorstspruit ke 20 ka moka go laetša go tla be go fodile ya ka moswane ge re ya ka Limpopo province e tla ba le lebotse go maAfrika Borwa di laetša di fodile gabotsena fela ka bo Lephala le 23 go tsena bjalo ka Thabazimbi ke 20 go laetša go fodile e tla be la marega ka dikarolong tšeo gabotsena fela ge re ya ka Mpumalanga go laetša go tla ba fodile ka dikarolong tše o le ka dikarolong tše ka bo Emalahleni wena o le ka Mbombela rate tša rena di laetša di tlasenyana di laetša di fodile laetša gore marega a tsene ka Afrika Borwa magašo a rapanang gabotse le ka moswane ge re ya ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal e tla ba le lebotse go maAfrika Borwa o le ka bo Mnambethi bjalo gabotsena fela di laetša di theogile di laetša gore ke tša marega a tsene ka Afrika Borwa go fitlhabela ka dikarolong tša ka Durban 32 ka dikarolong tšeo ge re ya gona ka dikarolong tša Kapa Botlhela le gona go laetša go fodile ka dikarolong tšeo re boletše gabotsenyana fela gore mare a tla ba pharapharile ka go kgetha dibaka seemo se se botse sa legodimo ka dikarolong tšeo ge re ya ka Kapa Bodikela go maAfrika Borwa gabotsenyana fela go laetša go tla be go fodile ka bo Lyonsburg 14 go laetša di theogile di tlasenyana mare re boletše ka gore mare a tla peša ka dikarolong tšeo go fitlhabela ka dikarolong tša ka Cape Town go laetša go tšedifetše ke 15 re ya gona ka Kapa Leboa le gona go laetša go tla be go fodile ka dikarolong tše ka bo Upington ka bo Kuruman go laetša go fodile go fitlhabela ka bo Kimberley 20 ge re tsena ka province ya ka Freistata le tla sa gabotse ka dikarolong tšeng re go lebeletše le ka bo Bothaville ka bo Freistata wena le go ka bo Sasolburg 20 gabotsena fela ka dikarolong tšeo ge re tlela gabotsena fela ka dikarolong tša ka North West go maAfrika Borwa go laetša go tla be go fodile ka dikarolong tše dintši ka bo Tosca ka bo Vryburg magašo go tla be go fodile go tšwa go nna ke re mošate